Wiyawitan waniyan token sila saluya tatok laut niyakin anana kamanaman sang wasa chocho. Takayan testing tokasukan wiya menchenak takamelel mawuniyan token sila silkan miya lupwe oras o chakaper. Apsang ni sampa ponena nanchiyong wiya pen perere kan koros song mau lusulus watch. Obil niyan sa woche rop kane wiyawi. Wiya pen robata waniyan token sila silen COVID-19 tuwa match. Ap mowe yech momon uya pekan makan uyawi mon wuni kan yakin test to so ngaramas test to so mas renman puen katete ta meka kuyata men pereren palungwar ong masin sumau ma test to so pukach puita renman test to so panu tuyawren aramas test to so wan wuni en to konslasil panu yawi yang mas ren aramas malawlaw pabechek chikpekan en uyawi Iray sa menen pelian wanikan pan kentawi o wiya aray rob choror. Yakay pak test takasukan kenuti po iray sa men kanan wiya pechek nei puen katete mawanikan eso chekaper. Masang karos mau test takaso kenut wiyawi yung aramas na chocho puen katiaraketa wiya pemau o so chekaper kan. Niyan so may ray sa men choror kan uyayar aray pechek chingkan o song karos mau uniyan token silasilkan aput test takaso ong wan chocho naramas po nangankit. Taken test takaso watch kateteta mawuni kan tatok ong silete so mau. Mapasapang A iraison apapalikan uthuya ray pechek chik ong muniyan token silasilkan pawuni kanan kak tatok so chakaper o kaker uyawita na kanay-nay. Iraison ko kusun natakan kanut huya aray pechek chik puen kateteta huya pakayong mau kan ong tatong ki muniyan token silasilkan. Ma pechek chingkan katete tamesong karos mau munikan kaker kamanaman la ong uyepen uniyen token silasil. Niyan so me kamanaman la uniyen token silasil kaker tatokong waypakon. Apsang niyanan karwaron token silasilen COVID-19 yakay taken test tokoso orop kan kakuyawi anso chekis ko way uy raison rop kan kakpeki kamanaman en lebinain so sang raison katete kan o pekpenanan karwaro sang WHO. Kamanaman en lebinain so o moita o nganan karwaro kan tan kota ma uniyen token silasil katiyarakta meso chekaper o itawen uyepopong o mau kan koros. Apu yeben test tokoso o rob kan so chouti te chekati. Unikan kaker kota apu raisa menen pelien unikan o son katete kan nanan chiyangache o chechek chiki o song korosan mau. Rompen waniyen token silasilen COVID-19 inanen karwaro. Ima kareta ekay taken uyepekan aray wiuyawi anso chekis. Apoin san salamau may rice men kan soche sangasong karwa uyepen uyawitan waniyen COVID-19 kan uyepen pechek chingkan sang rice on rop kan o rice men kan tutuwache. Ermentache waniyen token silasilen COVID-19 matang uyawita unupukach et wache waniyen token silasil chekan mesoche kaper.